Tara amazi ngo bicwe n'amayoga. Namwe muzi ko ari game murimo. Data wabonye ko twishwe n'amayoga reka tuba amazi. Oya, Godfather wasanga Rwanda Biomedical Center yamuhaye akazi. Ngo abasitari bicwe n'amayoga. Njuga. Jya mbere. Njuga we arapfa ndagapfa. Njuga w'amazi menshi anyweye duki. Njuga nta mazi ufite muri icyo gikombe. Arapfuye. Arimo. Wowe. Twagiye. Thank you. Ndayaba nkwesha. Gotomera twagiye ni wowe. Twagiye. Alice nawe yaje se. Yaje gotomera amazi. Mwigize. Sa TikTok nanjye nzaruka nyine Sankara reka ibyo bintu my brother. Sankara wowe nk'amazi none. Sankara ngwibutse ko bagwaye 5,000 wasiba bagusevinze imikino ingahe. Twagiye. Yuzuye. Ndeba mu kimwe ko. Aha abana gusevinga hano umuntu yaguseva akakuza kunywa y'amazi. Oya ntago byakunda. Twagiye. Ari kwitinza nayinywa amazi. Nanjye mwanzamuye nk'ishiti zanyu koko. Reka turebe twagiye musharinge live. Alice burindiro barakuzamura mu minota buretse. Sankara urihe? Utwo tuziranye nago natwemera. Nanywa amazi. Kiruzuye my friend twagiye mutapige screen. Ni rutara makacha ntabura yawe. Makacha nanjye mwanzamure pe. Makacha gotomera. Godfather nayandi makacha. Ubwo bigira abantu bawe. Twagiye. Utara abantu zibari bitabapfa. Twagiye makacha aha hari umutarayanywa. Mwese mwamaze kuyanywa twagiye. Ozinagara amazi. Hozi. Dore ngiye nazanye icupa ry'amazi ndavanga ndi mazi. Hozi gotomera twagiye. Hozi nywa. Ariko munyigishe bandi ko ibintu by'imitima urumva? Iyo mitima nigwereka abantu abafite abafana benshi. Aracyari. Okay. So guys, Godfather umvira igihano. To save your star. Kamire wayanyweye. Yayanyoye. Kamire niwe baheraho. Bibutsa ko uretse gato. Bigiyo bijya nagaranywa. Umukino uteye. Namwoye mbe. Niba hari undi mustari uri hano hasi aze kuzamuka. Niba hari umustari uri hasi uzamuke wisange muri iyi game. So gahunda itera icyari. Duhindura igihano tubanze tucyumve. Hindura igihano. My friend. Muretse gato. Hasigaye ikirahuri kimwe cy'amazi. Ntabwo nkumarura. Sanka. Izi ni ingaruka za uretse gato. Utari bunywa amazi ndamuha igihano ku giti cye karite bari kurusha amazi. Twagiye. Okay. Kivuga igihano uri buduhe tukivuge ndakikugezaho ninkugeraho ubwiwe ndagihereza abatade buze kugerayo. Mbibutse ko umuntu wawe Sankara niba nta mazi unywa ntabwo bagwitamo ibihano ubwo baraguhereza amakoini 1,000. Twagiye. Hano you can save your star. Ushobora gusevinga star wawe mu masegonda. Mbibutse abantu muri ahangaha ku masegonda 30 mwese murafungira mike rimwe. Twagiye ufite amasegonda 30 yo gusaba yo kugira abantu bakagusevinga. T-1 minute. Ana amazi ari kudukurinda amazi arenda kutwica amazi doragiye kuduhamura amazi dore amazi nageze kandi nako Kwashe gatazana. Korera muri Tiger Mbabarira yewe ntabwo nzakora umwana mwiza wari igihumbi umutima wawe wose igihumbi bro igihumbi siroje kunywa amazi igihumbi grand frère Stop please mani amasegonda 30 muraceceka nabibabwiye noneho abantu baba bari kubireba dufokasinge kuki kuri game twagiye hano 30 seconds muceceke T-30 seconds. Guys, save your star. T-20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. andi mazi twawe Uretse gato abasenzi barashaka kubona mugotomera amazi. Oya abafana barashaka twiyahuza amazi nta kindi. Andi mazi yewe mudari kunjya kubera amazi we maze. Nuza
Alice nibwo kiza unyweye rimwe njuga ureba tugize ukuntu badutagamo ahubwo arashaka tukiyabuza amazi bisekere basi nanjye nimugeze kuri 1K. Okay, ibyo bihano bivuyemo kuko ndabona abashenzi ntabwo bashaka kugira abantu banyu babashaka kubona muri no ikintu gitangaje ibaze ko Alice uje none hajya ayisandusha barashaka dukoze tukiyabuza amazi. Okay guys, reka tugere noneho urukunyumva, reka turebe umuntu ugera kuri dushireho nta bya target here we can do it. Naho ibihano nabajya cyane. Ibihano njewe na urumva nkanjye ko ndi mushyashya narabimenyera mwakabaye munyere ku rukundo. So uyu nguyu twagiye kurinde, uyu nguyu ninde twagezeho? Kampire nyine namwendeye ubuzima. Nyundo natwe turebe udukunde. Urukumva? So nanjye mwankunze koko subwo buri muntu wawe n'umuntu wawe abantu banga bakunda ibihano tugiye kugenda ngo se twabikoraho dute. Njuga garuka umuntu atanga galaxy avuga igihe arashaka umuntu akora. Nyundo ntukababare, Nyundo ntukabura icyuha bukunda, Nyundo urakarama. Wow. Ariko munyigisha nanjye gushimira ntago nzi igwagwanega ntago nzi bijya mbere. Bahati tuzi uzabimenya nta mwana usikira vumba. Niba abati bakamwereka. Ejo tuzahurira Boro Norvege n'ibintu byose mwana atambikwigisha. Ejo sangapi mwana? Mango masaa 10 zaba ndisoje akazi. Uzaze turebe. Okay, reka tubigenze gutya. Reka turebe muze kujya ku 20 wa mbere. Nyundo kuri umwana w'iwacu wandebye cyoroshye. Reka turebe umuntu ugera kuri 20 wa mbere. Ariko uwo Nyundo ninde muri kuvuga? No umukire wakire. Batigize igicucu kugira bati wikwigira umusazi kugira ngo baguhereze. Ntabwo ariko se wowe okay nacho wikwigira umusazi bino bintu urabizi. Uri kwigira umusazi wowe twakuvumvira umva mubwire. Mwamaye ko ndi impfubyi koko. Icyo mvuga nk'iki cyo ikica ababyeyi cyo. Icyo mvuga uwo Nyundo umuntu witwa Nyundo mureke tumuganire hariko ariko mujye mukunda bakira. Nyundo ngari kumwe na Kamire nta wundi bari kumwe. Uburetse gato ya rero Kamire gikuntu tugiye kubigenza sibyo? Ngiye gutangira kumanura abantu batari buze bafite kubantuza coins kugira ngo tujye muri demi finale. Ubwo nuvuga ngo muramanure rero ku mwanya wa mbere. Ntabwo arabanza ngewe. Haracyaburaho umuntu umwe ariko nabuze ikindi cyamamare. Mwabyukije Amajide Black ese Samusurari. Mwabuze undi muntu hano w'icyamamare hano. Wewe atari cyamara yarejo y'amukujyana 5 yazamuka. Ninde muntu ufite level 30 ngo azamuke hano shira muri request sha. Level 30 shira muri request nkuzamuruze mu byamamare. Ariko ncuga nuko uri kunseka ibyo bintu byose muri kuvuga no kuri kwimasha byose ntago mbizi. Ari nubisi je ntago mbizi. Ariko ko takumenya uremenya ngo bigende gusa. Bagira ngo nabikora. Namani Sankara Juga nani Bahati nabyaza ibintu bya TikTok. Ndakubaza uretse gato. Umva wewe Bahati nta kintu cya danger umuntu araza hano aguhe gift. Ni uretse gato. Ni ubuhe bumenyi? Iwacu ni Murenge. Ndi kukubaza. Atangiye gupfuma. Urashaka kumenya iki ni gift baguha. Hari ikintu ushaka kumenya mu kuguha gift. Abantu baraza hano abafana bawe bagukunda bagukandeho gift nta kintu. Nothing special. Ibyo nibyo. No ndi inyuma y'abantu bose. Uri inyuma y'abantu bose? Si imibare se ndi kubona umuntu afite wese se afite imibare. Wowe aya magifti umaze kugira amadolari 180. Uzayabikuza ejo. Uzayabikuza na amadolari 180. Nese uwo ufite amadolari. Thank you. Chanyango kabisa twicaye. Uwo ufite amadolari 5,000. So twagiye sasa ku byamamare byacu. Hano icyo ukora urasevinga umuntu ufana cyangwa icyamamare ukunda. Dufite Bahati muri umuhanzi wamenyekanye muri Just Family akamenyekana muri filime Indaya Mbaya. Dufite Sankara the Premier umusobanuzi wa filime. Dufite Hozi n'umukinnyi wa filime. Dufite Ibihiyo bijya n'umukinnyi wa comedy agakina na filime. Dufite Njuga n'umukinnyi wa filime akaba umwanditsi cyangwa akaba director w'aba filime n'ibindi by'indirimbo n'ibindi bisa nabyo. Dufite Linda n'umukinnyi wa filime. Dufite Kampire n'umukinnyi wa comedy. Twagiye
who is gonna go down cyangwa ninde muntu ahanga mutegura andi mazi ndayambaye mutegura amazi twagiye. Let's go chat. Save your people. Just 1K. umva mumbabarire mani mumbabarire twonge ko iki cyo Edise gikumbuye umugabo nzire kuba nazi yambe nawe utari wawe mani murabajene jewe mani hana yewe nzize nagiye mbona abantu nataniye nifatira umusego gera kuba amazi kubona umunyambi mugira neza muco ganshuti yanjye mumbabarire bro muco ga musaza wanjye muco komeza ukanjye nonge ndahantu Baby, thank you. muco ga nyundo muco kababare pe Mwaceceka. Stop. akomeje kuvuga 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ndabahana. jewe ntacyo Ndabahana. Kandi watubwiye ngo twidagadure. We. abantu bari bumanuke ni abafite imibare mike babiri banyuma abandi twakabaye twamyutinze game ikajya hagati ya Linda na Makaca bakareba urusha undi mibare akareba challenge hagati mu bafana babo abandi turacyari hejuru Ntabwo nshaka kugira ntabwo urumva kumanura abantu. imibare ya Makaca ne Linda iregeranye Ntabwo wamanura abantu. Icyo nshaka ni iki ngiki urukunyumva. Big J nuguzi gw'indwane Ndashaka kugira ngo pano yuzuye. I don't want to bring people down. Ntabwo wamanura abantu ngo bashyire hasi. Ariko ubu nta mutopu gift hano wamanuka abantu bose akabacaho. thank you Big J Hagira umuntu wiyongoza azamuke uyu mwanya aba bantu abaceho. sha Ninde muntu wazamuka abantu akabacaho. nzize kutamenya ariko uko byagenda kose wamenya sare gift wiha Nabirenze ba Ninde muntu nuko kaze nyine. bazamurire icyamamare hano. enjeje pfumba umugabo ifoto nako Reka mbazamurire Kagarara ahita abacaho. akaririmba kada n'ivumbi atagaririmba Niki mwabonye. namwita mata Thank you so much. This is me. You need Godfather. Thank you so much. arakaririmbo Peace zamuka. bahati batangiye kumwendurira ubuzima Peace of mind zamuka. Peace of mind zamuka. abantu mukomeze mumpindurire ubuzima nyabuneka peace of mind aho garara twese duhindurira ubuzima Peace wazamutse man. Urambura kukuzamura ntunaje muri request. Come on. Ndakuzamura nakora kuzuka konti yawe private. Peace zamuka cyangwa umwe arakaririmbo rinatumye nibuka kanuza ka Danivu mbatereka kurira zagaruka ntago agiye ngo ahereye uretse gato ndabaza Peace uvuze ngo nkuzamure ubishaka cyangwa wankirishaga. Reka kurira zagaruka. Nagwa agiye ngo ahereyo. We Linda mute your mic. Mute your mic uretse gato. Please. Hano twagiye. peace of mind w'umukire waminduriye ubuzima urumva gutsinda ibyamamare biri bukunde. Okay. urabitsinda sinkwinduriye ubuzima Urafungura kamera. I'm here. Okay, open your camera. So ndabibutsa ko namwe rigano hejuru mwakanda naho. Ibyo biroroshye. So twagiye. Let's go people. Zanikira uri cyamazi bwana Peace. Zanikira uri cyamazi hano. Shabaraje bagiwe man. Zanikira uri cyamazi. Here we are not playing. My people, so twagiye. Ahanga muri kibyo bintu. Abantu bagukandeho bagusevinge kutanywa amazi. Ndabanywesha amazi. Hozire kagusinzirira hano dore ukuntu suko. ikigaragara cyo ngenda mu amazi paka mu gitondo ahari Twagiye bro muri kibyo kunywa amazi bwa nyuma. Twagiye. Let's go. Ninde muntu bagiye gusevinga kudaguruka. Sankara abantu bashobora kutagwagurutsa muri icyo gitanda. I know they can do it. Baby ni wowe mutopu Ibaze. Twagiye guys, let's go. Mbabwire ngo aho bigeze mwese mufitiye mic zanyu. peace of mind nuko nari mpagaze nyine peace of mind Reka bigenze. nari mfite umutima umwongo uhaye nyine Reka bigenze ni. Biraza kunyorohera. Mwese mucecetse. Ngewe nje hano nzi ko atari punishment. Zana amazi. Tayari. Njuga urabona mani. Ganimwe. ruga tayari Mwe muretse. Mwese mu muting. Hano aba bantu haje umuntu muting wa mic ye. Twagiye mu munota. Muri uyu munota ura dropping igihumbi. Njuga yo aba bantu bababwira bari babe baretse tugiye twagiye. Let's go.
T minus 1 minute. You can save your people. Saving umusitari wawe ahangaha uramukandaho igihumbi gusa. Ntahaguruke. Bishiyo bica ufite manigani urabura manigani imwe kugira ngo ube save. Urabura manigani imwe. Urabura manigani imwe. Urabura manigani imwe. Sankara urabura igihumbi. Njugu urabura igihumbi. Kampini urabura igihumbi. Peace urabura igihumbi. Hozi urabura igihumbi. Bahati urabura igihumbi. Sankara urabura igihumbi. Bishiyo bica urabura 500. Linda urabura igihumbi. Minus 30 seconds. Who's gonna be saved? Ninde saving hano? Ninde? T minus 20 seconds. Bijo amaze kuba saved. Ninde uza kuba saved wundi wa kabiri? Amasegonda 10. Linda urabura 500. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Twagiye. Muzana amazi. Uretse bijo abandi bose muzana amazi. Niko bimeze. Please. Guys, this is it's gonna be active. Yewe ninjye wa mbere wabanje kuba save. Shut up. Baguhaye mbere y'umukino. Baguhaye mbere y'umukino. Baguhaye mbere y'umukino. Zana amazi. Zana amazi. Thank you, Rita. Zana amazi. Wa Linda. Linda zana amazi hano. Zana amazi wabuze 200. Shut up. Urabura nyuma y'umukino nawe. Baguhaye 700 we Linda baguhaye 700. Andi wari uyasanganywe twagiye. Peace of mind zanikira uri cyamazi. Peace of mind zanikira uri cyamazi. Ngewe nje hano abantu Reka brad. Zana amazi. Peace zana amazi hano. Zana amazi. Reka ibyo bintu. Peace nuji bageragere se bagacinga uzavuga ngo ntabwo waruzgari muri gereza. Peace zana amazi hano. Zanikira uri cyamazi. Linda reka nguhereho. Zana amazi hano Linda zana amazi mwinkerereza ndashaka kujya tubikore twihuta. Uri umwana mubi mano wosana. Ndamaze zana amazi. Sankara amazi ari. Hozi amazi wateguye kampira zana amazi yakunyira kaparafo y'umukara. Zana amazi hano. Gotomera. Mwamazi reka gusakuza mwamazi. Zanywa amazi gotomera request gatemanje sheri. Abantu baberetse ku mukara w'injuga. Gotomera. Bushari bari kungandaho navuye mwamba bare mukangandaho muri game. Okay twagiye kampira amazi. Kampira gotomera amazi zana amazi hano. No kuri Imana ndazabyimbye. Zana amazi ushaka umugabo yakuvanemo. Twagiye gotomera. Indasufite zinga. Nywa amazi uragotomera no stop gotomera no stop. Uriya ninde uri kunywa nk'inga. Peace zana amazi hano. Peace. Yawe yagenda amazi wari uri kureba he? Yamwe y'abantu. Yamwe andi mashashi. Aswere God reba tutse. Shirama amazi. Mane na yanyoye ntabwo nanywa. Peace nasa yawanje uranyitwa. Okay, who is next? Makacha ntawunya no. Ntabwo kunyinisha. Makacha twagiye. Mwamazi. Ntabwo turi gukumva yabara. Gotomera nta kibazo nawe amazi azironga ari kutwumva. Okay, mwamazi bindi bireke. Mwamazi. Yewe bajyana umunsi wo kubesha ari kurikumba. Mwamazi. Nudi no kubesha bebe. Chacha koza mu buzima uratwisha. Madam. Eh, Hozi. Amagaye byakaza kugukanda. Twagiye mwamazi.